mwaithirio mwaigia wa Miro TV inyani kumenya rwimbo rukutharima na njira nene sana ndene ya studio chetu twina mwini umite kuthwa kireta meaning kiri ndumbo che Kimiro magiti jamba ingi antu bathuganagia rwimbo rwa Kimiro rutireta rututuma muntu atonya marombene lakini unia was just going there in there kwintonya marombene na muraithirio mwaiga wa Miro TV nkumenya kinya uwe kwina orwa kuringithia na ukwigwa rugi ukamata. It's a very powerful song, a very beautiful song, na tutireta na mbere ndingida kugwata mwini wetu geni nikendaga ukeithia na akwire marietwa jawe wengwa na kumwo tukoba kutho tugita na mbere. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru. Amen. Karibu. Ibaga mutageri wa Miro TV marieto metagwa Mr. Sam uri baba inge bambije na riwiria wini itore akwa yongwa aka Samson mugendi lyongo kuma kathigau igane hau ni mpumite na ngurukia jonde imbono ki Jesu imwathana. Amen. Nikio ti utachitere Samson o chitere Mr. Sam? Okay, Mr. Sam ndari gwatire kuma itore akwa yongwa bitwa Samson na leo kambina anakumea ndawani itebete Sam ya Biblia yingi. Yes. Ndio alisinjira na wale kumere Mr. Sam ndio kumere yao Samson. Alafu ndio mwini ndekira Sam ile Biblia. Amen. Yes. That's very powerful. Ibwega sana Mr. Sam. Asante. Mr. Sam waambiriri wini bwakuri ngwetike kuma skuru na online lakini recording na kuthithia video kuma 2016 ilo ndambiririe ndathithia cia mbere ndeta ndagira kuthithia video lakini uronthithirie ta ria mbeca ciakwa racoka thithia gintu angana ukurukire challenge yu irasima ndakurukira au mbeca cieta video ndoninya inyoge kioteno omba wiki ese kuringana na yakari lakini arite mbeca nyingi ciakogwe na ndinda murita kuingiria na gintu akuingiri egana na gintu 110 yes ndinda murite mbeca cia rubumi yonde sorry na mbeca wireta na gugire litera ngugete bui ni oteno omba gwita ndatigana nyo ndamba kwa discouraged dona wiringi ku discourage nda discouraged but ndasoka kuma 2018 making discouragement ile after 1 year after 2 years ilio mbere gwethoro gikuka ndio making discouragement ndasoka muraithirio mwega wa Miro TV ketha kwina discouragement with theory na ikuthiria 2 years it has already expired, so please you need to come out in the name of Jesus Christ and arise again in Jesus mighty name. Kwina kanya gosoka kwina kanya gosoka na kumira u iro ndacokire kairi ndathithia video na mankala impenderete nangasokira mwathani ajukio kubebonde. Amen. Okay, Sam na taomba kuona ndwimbo chiaku. Do you dream? Do you just look at the happenings kana ikukurukira, you know? Yeah. Okay. Ki murungu natutharimite na njira mwanya kwi barethera abeja gukurukira kiroto bangi akaba vision bangi mtu agatunga rwimbo kuringana na mantu ya experience life ira mtu ukurukira kona akuandika ina lakini rutaya rwako itofauti undumbo cia kwa most of my songs sionde ni akwisi odi cia kuthathaia riu ndumbo cia kwa ndi gwathatha iro kwethera mutumiria rotato rwenderete irongo hata message anga mutumiria nderete irasubira ndikini muthikiritie obwega muratite kwanza ake ya kwethera kirundu ndene kirundu twafuru agutethagia kabisa ndikinyo tuma twakungangana turuma gufuru wakirikia message ndere na ndikurikia ndere ngikwaneka rumboro wako kumira ugeta studio atotethanagia hau lakini ndio arike mutumiria tira kimenya lakini anbitha nkienda unirondu uretite murungu na niwethera mpeta ombani vau ngandika rombo na kumira au message kethiria kungana mistari ngeta studio. Amen. Yes. Apart from hiyo challenge okurukirire gutunywa mbecha na kuthithirwa gintu shodi i challenge ri kwingi wana kurukira kiriwini. Okay, kiriwini na nyaki mutegerio Miro TV rombo vera ati
thina iria nene thero kana challenge ira twitha twikurukira thaingi kwithira wina vision yo winio wina kiewa kiu Mungu nakwete lakini ukethira tena mbeca uketha you are willing kabisa kuthithia gwita vindie nthongi gwita studio njega watothinya audio lakini ukethira tena mbeca watuika isi igaturimiti na njira mwanya no tukethira wethaithia gwita studio kuthondeka rwimbo ya ru kuandika ukandika na withira wina rwa urakigwa tuika gwita studio mukwenda ukariwa na ukarea mbeca lakini watuika ndi mbeca igaturimiti na njira mwanya lakini thai ngusokera Mungu katho nontu na mpevereti au na mpevereti au. Glory to God. Amen. Twitite na mbere na mantu jegie wini bwaku Sam kwina inyo watanite abomi bi ba Meru kwina gikundi wiji artist kia Meru kia ini ku gikundi ndege kyo thai kia aini ba Meru ngwetikia ndira joinere after ngwetikia niyo mweri jumoyo thiri kunya bado tutamenya nabo baba ingi kwina ja Sara Mwamba itukumenya nabo na kwa antu bangi mbona ba Kakrad no Nairobi. Yes, lakini mwini wa Meru bati ako Nairobi nduga barabara best ya Jojo thaina ndio tukwambirite kumenyana pole lakini utompo mbokwira fulani nyatwatirima baba ingi tumenya abo mitandao ne nonto ntakarana alright sawa I get you challenge iri kwithirite ukiona kiri gutunga rwimbo rwa Kimeru mbere thina yari nontu ntamenyeretie thija kuthikiria ya mutumirio Kimeru atumiria no tunyanke yana ya kwalikwa guntu bombo mbia thaingi no tutumiria no cie narua impenda ukiaria sana Kimeru kitu kalia Kimeru na ndathikiri mbigo kienda alima sana riu kuandika uni tandetera thina na nsiariri Meru na nkarerwa Meru na ara turi atwetite no gwetu inaja gwetu Meru yes utanaona challenge ya wadi ingi Kimeru ikwitha kwina challenge thero inene sana imarietwa womba kwethwa utunga rumwe gwatuka gufix rietwa fulani ritonya kirumbo kuigwa ariko gitafuro powerful na awesome beyond the viejo kirieto rimwe gwatuka uswa rietwa rumbo fix ya ritonya na irasimo so ntu babo kareta mini yes na morio you know na morio kamura karea Kimeru me kimurio kigongi sana lakini no gore urete the word mini yere okwenda yumira thiki message ira wino kirumbo kithi gukuthathia ku marieto ya kwenda utumira jajo akareta mininya kimutoro kuthikiria Kimeru yiki omukyo gikuandika lakini gitansumburani gitansumburana ntu imfuro wagana kyo gitansumbura kwina rwimbo ru winite niri baba mbia tumire wina niri baba nyonta getu no kwandi na miaka mingi tauga miaka kalira miaka mingi ite lakini ukayotega mbwa ntigeire miaka oiri kana miaka 3 kinya 50 lakini utetikia nonto neema ya Yesu inatosha haleluya amen rumbo ru niri baba intejire okrande ya kuona kia kwa ndene ndakinyira nto amurera Mungu nande uturo bwakwa kuma miaka ira kuma gucera mwankara nkinyite maita ya kungangana guswa kugeria kuthithia uju na uju mantu inya ya tutonyana wageria kuthithia wageria gweka mbeca wageria save wageria kuthithia mantu rujo temtu tenda mantu amena kuthondeka ya riu watuika mantu jo ndoregera na jo watuika yatikumbika nukuona na ndio ndaromba Mungu no rumbu kwa yothikia nyo iromba rera Mungu riu ndio kara maisa muno ya thirere ndaya ya guswa kwethira wina mubatu kuromba nini guswa interview byonthe ndera Mungu na ndiri mbunio mbita ruongoruru umbike ruongoruru ngindera ndiri mbane pambiria kwenjoy itharimo byaku ninyani ngatuka itharimo kitharimo kiri antu bangi umpebire maisa ya thine na tukara mono ndire ja guswa na nyakuromba gukomba na ndiri mbuni yangu atanjero mbuni rongoruru nginde wege na bubo waku glory to God yes you are uria wega na ndiri ntukuyere rikiuma riu meri kwerekerete no mega kirio kia mwadani na wega baba mwadani rukiru kwa kia ekaume compensate yo
You see? Oh God. Utegi ntoka ngangana kyo kaire wega baba mwathani bwa kuthingata bwa kumurika ou. Utuko ngangana utema thabu kakiure to ujatinda ya kuthangikite mutwe mantu yothe yataura kubateire nonto imwathani wengo gwikite no kuthondeka. Hallelujah. Ibuke sana radio mwega wa Meru TV ndingira tuba kutho tugita break imwe na rwimbo rungi rwa Mr Sam na ibiju katharimo na njira inene. Thank you. Mwathani ukandekeria betande ninka itania nani nigwe umurikagira na weru bwaku maguru nezakwa tigatendere ukambirukira kana umutatira Ida uzio bwaku nokura nkaura na kioneke Mwejani moyo jwa gutura na dhere korone Nigwe kwenda Ebera njirene siaku Konshokererie na kiao gyaku Kiria gite dhiraga Mweya ona wambona bigeru akyao na undekere Dambia na dhalike yaku iria weturire mudhara bene ikenda ndere ugatara magwaja kwa kana umbigeru amaro Ikana kiao gyaku na untwire ujuri ne wendo Ngai mumenyereri na mutoria wa moyo jwakwa Tedia nture Otaure uturaga moyo Dakuromba Ontedia nture Dene yaku Yesu
Asante sana muraithirio mwega wa Miro TV ogwo wenke gwa kwenda. Ogwo wenke gwa kwenda Murungu. A very powerful song. Ntiko mnyaogwo karindi imbi ukwenda. Omba kuthura kwena into bingi ukwenda lakini kintu kia mbere gya kwenda kienda omba kuthura giteruka muturene jwaku it is God. Ni onto wendire ogwo wenke gwa kwenda. Ukaya kuthikiria lyrics ya rumbo rwa kwambiria. Nyaru no ni wiromba ito mwathani ukarekeria mbita ndininka no tu safari no turi ya ukarekeria mbita ninka no tu andekeria nkagwa na ikura nkaura na nyamburirwe kabi anto borirwe yo kabisa indi wetania nani no tu turone bubu igwake nkwenda no tu narankwenda narambangite okinya imurungu akiomba gukinya muntu no yeje yako kwatangira tagagutigira ungeta tagagutigira au lakini murungu kwethera kwina mantu amega na ya mathuku nini agakugwata mwanka no tukwina destiny twinde by the way muntu rokona enthiguru na kingana kuthira kila kitu kwina destiny na kwina tukarikiria au tukarikiria ni onkwenda mwathani atari nanya atikandekeri nyanda ikemwe mbitande ninka no nkaura akandekeri nyanda ikemwe nkaura nyande muntu. Thank you very much. Yes. Okay, iplan iriko wina yo yegi wini bwaku maybe in the next 3 years. In the next 3 years nonto niyo mtu nejimbia Murungu amwete kiya kwendeni yakwe mbethera mbije kia Murungu yakirete na maguta ya Murungu yakirete ndene yakwa ndora mpomba kuthithia miaka ingi 3 wijite ndienda iromba yakwa ki Murungu ni ati riu nyenye ndo tonya makanisene tuthe tuibanga athija worship experience tukeja Miru na tuja tukabanga worship experience na churches na pastors na nini na ini bage batu nabona tukathathaia nega twiki ndwimbo cheki Miru ikathathaia twatuka ndwimbo cheki Miru sio ku I tell you I think I love that itu Miru menya luije anointing tero wimbo anointing ile furu kuma kemu tutakiriana you see ndwimbo itu nazosa Miru very rich ni wiso kora tu ile experience kadira worship experience ndio tukadira ndumbu sake Miru tukathathaia erija kesha mantu unio thai vision nandi. I love it. Yes. I love it. Thank you very much. No withirite mento kukima tujeki wini. Kulingana mbethera arambethera the church itethera twina kwe mama twethera twina mke wa mchungaji pastor Jackie Kelvin nethera itumenta vega na mbethera ningwira gore thera gitangugia Murungu na unyenyekevu najua worship tija praise isio kada kulingalinga mpe kuthunguthana ni nambi worship ni yake utumbo fake yes utumbo fake worship nonto irasima kwethera kwina ngwataniro yaku no ugu kwira antu na thithagia ona irasima ngwataniro yaku nawe ithire intact praise no utinyoka nyua okay antu bakona jakai okay nyonyuite wandigania kuinja mambiyu o praise agara kini no mwankaringi kudabangi ambe ali kabagi kana ambe kuda ikombe bia jawo akaikia antu praise bathithine na keyboard na bibyo lakini uko worship lazima worship utumbo fake kinyoke jawere antu there is anointing there is power here which power we cannot see it there is power I can sense the power of God which power menya ugo tumbo sense babu ange batio sense yes so what you are talking about if it is anointing irasimi nyantu the experience what you are talking about it is true kethiro naro kuino baiketi irasima wambe wethira wino nwetire ugo wethira wino agukenda obaikia utumbo kwethira oreo ndo kuveta ndema weyome haiwezekani irasima wambe utonye no wethira wina communion na ubaikia kiwe. Thank you Jesus. Yes. Thank you very much. Thank you very much Sam. Itukumenya mono aini bamiru barabara ithirite please ndingira twinde tumba kuthwa tukie embrace this idea kuthwa twina the worship experience na mono tukethira twina time ya kuina ndwembo iji chini ni Miru the worship songs
iria chini ni Amiru nikenda tukomba kuthirwa tugiukiria weni obweto bwa Amiru na by the way tikintu kithiragi kithongi ja worship na rugeku ni ndongi you know it is very beautiful wiga wa Nigerians bambiri ikueme okay winyanya echungu bakwaria na iruga yao no kethira nao tumeembrace it kueme kwa si abonga baba yes si wanaweza embrace Kimeru huko si hata wao wanaweza sasa sikiza Kimeru no bathikiri nyamo Kimeru na bakathari na gikabathari menya by the way ukathikiri nyaki ebo betha baine tondu pojo ukora tuithagia naja uko ya kuthikiri nyaki uthikaire nyote tho kimenya mini lakini ogwa there is something na connect kwe gintu gi connect na ntubu wa kuga although nyote kumenya imbio kwa Kimeru no no tuna South Africa no tuna America nyaki Kimeru na tuambe twithe tuwatithenie no uo twete ntubu kwenda kuthithi it is true yes ngwataniro yaku na mukombi lazima ithira right na kiando ka bakino tumba gwikia nto na arotiri ima Mr Sam Mr Sam tukirikiria ndingera bakuthorokiaria na mwini urokuraithiriti waja ujumiru umwire manto jairi that's what afutumbe kutho tukiuma garuka kia ini betu ba meru bondo baba batagete baba ithiritie Meru TV kintu kyankwenda na kyampumba kuromba ni ati tugwatane twithe turi amwe twinthe na tuthithio ura bangi o bangi tukolinya kabira ingi bethithia mantu jao nyambo tutiato tiomba na Murungu atwete uwezo by the way Murungu atwete nyamugambo jo muthongi sana jo Kimeru tuomba ukinyira twibaba ingi sana tuomba ukinyira gonto kunde lakini tuambe tugwatane twithe twigintu kimwe twithe twina wiguano gatigati getu twingwa kwa utumbe ukinyira bubangi na zaidi ngwataniro yetu na Murungu ithire riguru rigara murithirio mwega kura cha Meru icho chimeka president yes so tibara kura aki uga tuibaba ingi tibara kura aki now let's go to that greatness tukinyeke greatness hiyo na mugambo tuwe Murungu jo muthongi kabisa jo muthongi sana utum tutenda kuthikira mtu kinya no nyana tu that we makanisa no kuona dhaigio yeto toka ya wakanya ki area instrumentalist like in my church we toke there tuiba ku mirumbo rwa kwa ruini nani na backup ka beka wainoke ya kwira nto batonyere na and you know these people tenya ba bakumenya imbio kuga lakini there is that anointing utumbo fika anointing by the way no me kira kile ni ati devil kira idara ke respect ni anointing people respect money yoma anto ba respect ai mbio we ni ona ate othithagia ina witangu ina mbi lakini umenye ndevo gintu kira kiomba ku respect maguta no ntwa ni ate omba kuranga it is true yes ndinginomba kuthoro giturikiria na platforms ciaku na tomba gukuona okay ndumbo ciakwa cio ndi iria CK YouTube zita Mr Sam PSALM Mr Sam cio ndi CK YouTube norikane gwikira Mr Sam Mr Sam cio ndi CK YouTube watari ukambira subscribe share comment na utabarikiwa alafu ndege Facebook ndege Twitter ndege TikTok Instagram Mr Sam Riongo tu thank you very much to Mr Sam Riongo Mr Sam kinya ki YouTube Mr Sam Riongo araki ke YouTube nya kama Mr Sam kama Riongo okay fine na tukiri kairia ndinge ndaomba kuthulugitura kwi rumbo rwaku na skiza code ninga nkeya ushia baadaye nto ntima state na lakini rumbo sio ila nyingi CK YouTube sina skiza code sina skiza code thank you very much yes ibuki sana mnaithirio mwega wa Meru TV mwekero tokinya muthia jomo bango jo tuja Gukumia Mr Sam has become a great blessing to all of us. Amen. Please ndigenda kukurombo mekuthurogita ki YouTube channel yawe Mr Sam na mekuthurogita subscribe nikenda kinya twi ini betu ba mi bakomba kuthurwa bagiukira na inya. Thank you very much. Yitokambita Gloria Mwirigi. Amasia Mungu Mwokozi wa roho yangu